Gdje da počnem? Znam. Pogledajte boje. Ja ću ukrasiti krov. Tako je svjetlo i cool. Da. Poslaću ti poljubac. Wow. Hej, što radiš? Spremna sam. Počet ću s krovom također, ali ću koristiti metalne lance. Oh, da, savršeno je. I umjesto poljupca objesit ću lubanju. Jesi li uplašena? Što? Odlično. Bla, bla, bla. Ozbiljno. Pa, pogledaj moje prekrasne okvire, prozora. Što? Ja ću imati crne. Da, kako god. Što bih trebala dodati? U redu, uzet ću svoju svijetlu paletu sjenila. Zidovi moje ružičaste kuće bit će tako lijepi. To je jednostavno divno. Oh, apčiha. Kako čarobno. Wow. A sada ću dodati mali mekani tepih. Ljubičasta je fotelja i ružičasti je tvrdi stol. Dodajem malo dizajna. Pa, što? Imaću šišmiše kao ukras. Izgleda nevjerojatno na ljubičastim zidovima. I pogledaj to. Moje narukvice će biti savršene ovdje. Gotovo. Kauč s paučinom. Stol s lubanjom i noćni ormarić. Dodajem malo dekoracije, na vrh i pahuljasti tepih, naravno crni. Pogledaj tu lampu. Žvakača guma? Da. Zalijepit ću fotografiju Wednesday na zid. Usput, bi li joj se svidjela soba? Definitivno. U redu. Ovo je sjajno. U redu. Fuj, što? Vratit ću se svojoj kući. Da. Pogledaj ovaj automat. Unutra su ukusni bomboni i slatki medvjedić, nekoliko njih. Hej, mislim da imam drugačiju ideju. Da vidimo. Pogledaj ovu slatku dugu. Odlično ide na ovaj zid. Henrieta, želiš li neke poslastice? Evo ga. Stavljam ga u zdjelu. Haha! Hvala ti. Mislim da će ti se svidjeti. O moj, wow, papa cure, unutra smo ukusno i slatki medvjedić nego njih. Hej, mislim da imam drugačiju ideju. Da vidimo. Pogledaj ovu slatku dugu. Odlično ide na ovaj zid. Henrieta, želiš neke poslastice? Izvoli. Stavljam ih u zdjelu. Hvala ti. Sada će se svidjeti. O moj, wow, papa cure. Prekada s Ovo je apsolutno savršeno. Wow. Idemo na sljedeće. Koristit ću crni namještaj i za kuhinju. O da, pogledajte ormariće, s lubanjama naravno. I pravi lijes pored njih. Šalim se, tamo su police, stol, stolice i nešto pribora za jelo, naravno. Wow, kakva atmosfera. Antički sat na zidu. Još nekoliko stvari i spremno. Da! Šiš-miš. O moj Bože, to je za nas. Dođi ovamo. Wednesday, imaš prijatelja. Kako su lijepi. I poslužiti ću se s malo Coca-Cole. Odlično. Lijepo. Wow, što?
Kakva noćna mora! Ova kuhinja više nije prikladna. Što kažete na ovu? Da, puno bolje. Haha, zapravo ću nešto nacrtati na ružičastim ormarićima. Da vidimo. Ah, to je tako lijepo! Dodajem još nekoliko elemenata. Pa, ja sam genijalni umjetnik. Zar nije ovo cool? Stavljam to unutra. Wow, i svidjet će ti se ovo. Stavljam to tamo na stol. I stola. Wow, ne zaboravimo na macu. Mijau, mijau, mijau. Ti si najbolja. Oh, potpuno sam zaboravila. Trebamo ružičasti zvučnik. U redu, idemo. Čini se da se Enid sviđa. O, ova glazba. Djevojke, vaša kuhinja je savršena. Tako je glasno. I kako vam se sviđa, djevojke? Pa, idemo dalje. O ne, pauk. Čekaj, to nije stvarno. Što? A Tina, nije smiješno. Oh moj, pa. Da vidimo. Paukova mreža. Odlične zavjese sada. I odmah ću dodati tepih. Nije loše. A ti? O, da, i moje zavjese će biti šarene perle. Tako je lijepo. Pogledaj. Evo jednog prozora. Još jednog. I svijetli tepih također. Cijeli pod će biti prekriven time. Super! Mijau, što radiš ovdje? Pričekaj malo. Jupi, eto ga. To je smiješno. Oh, moja obrva! Što je to bilo? Što? Treba ga hitno vratiti. Pa, puno bolje. Pokazat ću ti sada. U redu. Pa, kad smo kod tapeta. U trećoj sobi će biti jednorogi i duge na zidu. Izgleda tako svjetlo i prekrasno. To je mjesto za vaše kapute. Vaš prekrasan krevet. Pogledajte ovaj jastuk u obliku srca. Lijepo. Toaletni stolić, naravno. Wow, toliko puno cool stvari. Svidjet će ti se. Daj 5, prijatelju. Mijau. Pa, Tina, moja kuća je spremna. Bio sam brži. Što da radim? Crni krevet s mjesecom. Nevjerojatno je. Dodavanje nekih detalja. Stojlo stari. Violina, naravno, odmah pored tvog kreveta. Što misliš, Wednesday? U redu, idemo. Da, sada definitivno možeš igrati. Pogledaj, Britney. Tako bi trebalo biti. U redu. O moj... Da vidimo. Kuća je spremna za Wednesday, a i za Enid. Sve je tako dobro. Djevojke se odlično zabavljaju sa svojim lutkama. Britney, je li nešto u redu?
Dina, vi se ne zabavljate u redu. Idemo, djevojke su smislile nešto. Super, možete se igrati zajedno, čak i ako su vaše kuće i lutke tako različite. I slatkiši se mogu dijeliti. Mljac, zabavite se najbolje i vidimo se u sljedećem izazovu. Biće vrlo brzo. Bok. Super! Nikol, pogledaj ove ogromne pakete Doritosa. Da, u redu. Kajdemo to napraviti. Što je ispod poklopca? Wow, Doritos sumak! To je ono što zovem srećom. Već mogu zamisliti koliko će biti ukusno. Hej, jupi, umočimo naše nakose ravno u mak. Ukusno. O, nemaš pojma koliko je ukusno. Pa, mislim da je ukusno. Hoćeš li mi dopustiti da probam? Ne, jedi svoje. U redu. Nešto čudno. Neka vrsta naranče? O, pogledaj ovo. Pitam se što je unutra. O, tako je kiselo. O, stvarno je kiselo. Čekaj, želiš li ovo kombinirati? Da, zašto ne? O, ovo je strašno. Jeli? Moram se Ej, idi. Oh, zašto si to učinio? Rugaš li mi se? Hajde, ja ću idi. O, da, hajde. Radije bih jeo svoj umak. Ukusno je, volim to. Ovaj put imamo Oreo žitarice. Wow, da, pogledajmo što je ispod poklopaca. O, da, super! Slatko mlijeko s okusom M&M's-a. Da, prelit ću ga preko žitarica za doručak i uživati u ovom božanskom okusu. Izgleda nevjerojatno. Kakav je okus! Stvarno je dobar. Ukusno. Nikol, što je ispod tvog poklopca? Tako je, ima tabasko umaka. O, nešto mi govori. Neće biti dobro. Čak ni Oreo žitarice me neće spasiti. Pa, nada umire posljednja. Dakle, pokušat će. O ne. Ovo je već zastrašujuće. Mislim da će mi usta samo izgorjeti. O, čovječe. O, ne. U redu. Radim ovo. Ja sam snažan. O, kakav užas! Nemoguće je staviti to u usta! O, neću to jesti! Ma daj! To su pravila. O, čovječe, ne možeš odustati. O, tko je smislio takva pravila? Sad ću se razboljeti. O, ne! O, Mike, trebam tvoju pomoć! Daj mi piće, molim te! Piće? Uhvati ga. Hej! Htio sam to isprati. Samo si me polio. Wow, nuggetsi! Upravo sam ogladnio. Moj omiljeni slatko kiseli umak. Nevjerojatno. Mike, jako sam sretan. Oh, nuggets s ovim umakom su nevjerojatna kombinacija. Super. Njami. Super, u redu. Pa i ja imam nešto ukusno. Međutim, nuggetsi s javorovim siropom su nešto novo. Wow, nešto mi govori da bi ovo mogla biti vrlo dobra kombinacija. Jupi, pa protresam ga. O, izgleda odlično. U redu, vrlo je cool. Hej, hajde, sviđa mi se. Ukusno, sjajno. Mike, možda želiš da ja pokušam? Molim te. Ma, nema šanse, ne dijelim. O, ne, to su tvoji nuggetsi. U redu. Wow,
Jupi! O, još jedna grickalica! Ovaj put imamo hrenovke! Hajde! O, Nikol, trebala bi prvo otvoriti poklopac. Imam pastu za zube. Zašto mi treba? Moram li namazati pastu na hot dog? Mike, prestani se smijati. Oh, to izgleda tako čudno. Pokušat ću jako. O, ovo je grozno. Nemoguće je jesti. Ne želim to dovršiti. O, ne, to je odvratno. Puj? Pa, moraš. To su pravila. Shvatio si. Idemo dalje. Imam 2 umaka. Juhu, moj najdraži. Kečap i senf. Odlično idu uz hrenovke. Da. Ha. Dobar posao. Nikol, ti to ne jedeš. Možeš samo, znaš, gledat me. Budi sretna zbog mene. Mike. Nećeš mi dat zalogaj? Naravno ne. Vu, ne mogu ovo podijeliti. U redu, onda ću te prekriti pastom. Tost? Obožavam to. I jest ću ga s maslacem od kikirikija. Mislim da savršeno odgovara tost. Ajdemo ovo namazati na tost što prije i pojesti ga vrlo brzo. Izgleda odlično. Kako je ukusno. I lijepo. Mogu polizati prste? Daj, što gledaš? Hajde. Sir, nemam sreće. Da, definitivno jesi. O, te sardine. Smrde grozno. To je puno bolje. Definitivno ću povratiti nakon prvog zalogaja. Izgleda grozno. Sir, ne mogu. Hej, da, pogodio je točno. Ovaj put imamo čokoladne kolačiće. Čime ćemo ih ukrasiti? Da vidimo. O moj Bože, ima puno čokolade. Imam čokoladnu kremu. Treba je lijepo istisnuti na vrh mafina. I nije samo lijepa, već i vrlo dobra. Bio sam u pravu. Mike, što čekaš? Imam hranu za mačke. Sir, što? Neću to jesti. Odvratno je. Ne! Moraš. Čovječe, to su pravila. U redu, slatko. Samo nemoj vikati na mene. Ne mogu ni zamislit kak će to biti u mojim ustima. O, mama, možda će biti u redu. Sir, fuj. Ne, dosta mi je. Definitivno to neću jesti. Fuj. I daj mi ovaj ukusni cupcake. O, to je bolje. O, čovječe. Jupi. Jesam li ovaj put prva? Bojim se da špageti i marshmallowi ne idu zajedno. Pa, probat ćeš. Mislim, volim marshmallove, ali stvarno ne želim ubaciti marshmallove u špagete. Probaj. Možda nije tako odvratno kao što izgleda. I pretpostavljam da ću pokušati. Čovječe, da vidimo. Dobro, ovo je fuj, nemoguće za jesti. Odvratno je. Nikol, što ti imaš? I imam paradajz pastu. To je definitivno savršeno za špagete. Pa, hoćeš li mi dati priliku? Čekaj, moram prvo razmazati po svojoj tjestenini. Nick, makni se. I ja sam gladan. Špageti s paradajz pastom su moj ručak.
Pa, valjda ću samo uzet malo maršmelova. Kako lijepo. Cijela hrpa palačinki. Mogu ih jesti s bilo čim. Vau, šlag! Super! Možemo nacrtati nasmijano lice na palačinki. Pogledaj to. Izgleda odlično. Lijepo. Hajdemo pojesti ovu palačinku. O, čovječe! Oh, kako okrutno, ali vjerojatno je ukusno. Pa, da vidimo što imam. Oh ne, je li to majoneza? Oh, stvarno ne ide uz slatke palačinke. Pretpostavljam da ću iscijediti samo malo. Nema šanse. Iscijedi sve. Da, hajde. O ne, uf, ovo je grozno. Sir. Pa, jesi li zadovoljan? Pojeo sam sve. Super, ponosan sam na tebe. Jesmo li? Kako ćemo dobiti? Ali kako izaći odavde? Ima toliko mnogo lokota. Sad smo zauvijek zaglavljeni. Čekaj, tako sam loš. O, Bože. Pa, ostao sam bez skija. Pa, idemo. U redu, dečko. Mozak isključen Skittles. Ne možeš me iznenaditi s tim. Spreman sam. Tako šareno i što? Spreman sam. Hajdemo uzeti nešto slatko, molim. To je odvratno. Tako smrdi. Nešto mi je zapelo u kosi. O, ključ od ove sobe. Ili će možda uspjeti s jednom bravom. Gdje je? Požuri. Prva brava je spremna. Hej. Jesi li dobio? Pa, bit će izazov. Pa, srijeda počni prva. Dobro, pokušat ću. Fuj, odvratno. Pa, to izgleda dobro. Oh da, to je to. O, i ja sam to htjela. Pa, nadam se da si imala sve u redu. Savršeno. Idem ponovno pokušati svoje. To je nemoguće. U redu, zbog izazova. Moram to završiti. Mogu to učiniti. Ključ. Jupi, otvaramo drugu bravu. Ovo nije dobro. U redu, radim. Strašno je. Ne mogu ni vidjeti. Siđi. Osjećaj. Ti počinješ. Nema šanse. Što kažeš na borbu prstima? Idemo. Na taj. Jupi. Pa. Što je unutra? A? Gumi medvjed. Lako ga mogu pojesti. Prilično dobro. Da vidimo što imam. Čokoladna kamera. Probati ću. Jao! Pretvorila je gumeni bombon u čokoladu. Wednesday, daj mi komad. Wednesday, želim... Ovo je tako dobro. Ukusno je. To je kamera. Trebam li te slikati? Dobro. Otvaram je. Evo, pogledaj to. To je odvratno. Hajde, dopusti mi da ih slikam. To izgleda ukusno. Dobar tekst. Ovo je ukusno. Pojest ću svaki posljednji komadić čokolade odmah. Tu je ključ. Uspjeli smo. Idemo. To je boljelo. Bravo, Wednesday!
Ne brini. Upravo ću saznati što je 9. unutra. Stani. Predivno, ljigavo i odvratno. Joj, to je bolje. Što ti je? Idi. O da, napravimo ovo. Što? Odlično ti ide, Emmet. Oh, ne, što je to sluzavo? I zelena kao šmrklji. Uf. Koji su to brojevi? Jasno je. To je lozinka. Otvoreno je. Idemo dalje. O, ne vidim ništa. Gdje si? Da, to je bolje. Daj mi to. Ponovno tajna pića? Onda, hajdemo to. Ti prvi. U redu. Ovo je odvratno. Ali morat ću to dovršiti. U redu? Idemo. Gotovo je. Lokve. Ne osjećam se baš dobro. Fuj, gadno. Možda će još jedno piće imati bolji okus. Da vidimo. To je dobro. Mislim da je to cool. Znam što trebam učiniti. Stavit ćemo 2 mentosa u bocu. Probudi se. Oh, dekoncentrirao sam se. Vrijeme je da probam svoje piće. Što se događa? Mislim da je nešto zapelo. To je ključ. Wendy, a što je sa mnom? Nisi me uopće čekala. U redu. Ajmo to napraviti. Gotovo. Pa 3, 2, 1, sljedeći izazov. Što je unutra? Ne, bla, bla, bla. Ja ne idem prvi. U redu. Napravit ću to sam. Prilično je lijepo na dodir. Wow, uspjelo je. Užasno. Maknut ću to. Kakva diva. U redu. Mislim da moram dobro pogledati. A hej, pogledaj što sam pronašao. Tako si dobra, Wednesday. To je lozinka. Grozno. Idemo. I savršeno. Ostao je još Ovo je jedan. nešto što prije nismo vidjeli. Zanimljivo. To je ono što joj treba. Kuc. Tko je? Strašno. Bok. Što je unutra? Bože, to je strašno. U redu. Spreman sam. U redu. Otvorimo to. To je prekrasno. Dobro, sad je tvoj red. Pa, što je unutra? Ne. Što je to unutra? Prestrašen. Tako se loše osjećam. U redu, ustanimo. Što je unutra? Napravili smo to kao posljednji. To je posljednji. Otvorimo ga brzo. I 7. zaključak. Što se događa? Savršena si. Srijeda. Dobar posao. Da, dobar posao.